drugi proljetni period intenzivnog rada i rasta pčelinjeg društva. Evo, poslije prvog proljetnog ranog perioda ulazimo u drugi period rasta i razvoja pčelinjih društava. Kako vidite, krenuo je behar džanarike, a nakon kraćeg vremena i ostale voćke su procvjetale. Kruške, šljive, jabuke i trešnje. Pčele su u ovom periodu jako aktivne, evo i na beharu, maslačku i drugim proljetnim cvjetovima. Sada nas očekuje niz određenih poslova na pčelinjaku po programu unesenom u dnevnik. Proljetni radova. Evo kako to ja radim. Uz cvat džanarki dodajem hranilice i počinjem sa manjim količinama gušćeg sirupa stimulisati pčelinja društva. Pošto ima u prirodi, vidimo behar i maslačak, svuda naokolo pčele donose polen, nektar, izmišaju sa sirupom i to im dobro dođe za intenzivni razvoj proljetnog legla. U ovom periodu vršim detaljan pregled svih pčelinjih društava. Usput iz pomoćnih društava prebacujem okvir 1 do 2 zrelog legla u produktivna društva koja pri prvom ovom pregledu i određujem, a iz produktivnih prebacujem prazne okvire u pomoćna društva na mjesto oduzetog legla gdje bi ga matica što prije mogla zaleći. Tako svaki sljedeći 12 do 15 dana uzimam po 1 do 2 okvira ponovo iz pomoćnih zajednica i dodajem produktivnih koje su već predodređene za medobranje tekuće godine. Ovaj postupak radim od uzimanja zrelog legla uz obrtanje plodišta za 180 stepeni, a to radim uz behar, jabuke i ponovim ga nakon 12 do 15 dana jer ja radim na fararu što se i uklapa da usput
dodam leglo svakih 12 do 15 dana. Zatim slijedi zamjena plodišnih nastavaka po vertikali, jer su u ovom dobu vremenski toplotni uslovi zadovoljavajući. Ovo činim iz razloga da pčelinja društva vodim ka glavnoj paši što brže, a to je da uvijek damo matici više prostora za zalijeganje. Da nam ne bi pčelinja društva krenula ka rojevnom nagonu. Sve ove radnje, stavljanje i uključivanje hvatača polena, rotacije po horizontali i vertikali, plodišnih nastavaka, dodavanje satne osnove, dodavanjem građevnjaka u ovom drugom periodu smanjuje nagon pčelinjeg društva ka rojenju. Još ima niz drugih faktora kao što je genetika, starost matice, paša i drugo. U ovom periodu stavljam hvatače za polen, jer u ovom periodu ima izobilja polena u prirodi u fazi voćne razvojne paše. Na kraju ovog drugog proljetnog perioda pčelinja društva već ulaze u treći period svog razvoja, a to je već gotovo u svakom društvu oko 25.000 jedinki pčela ili oko 2,5 kg u masi. Jer u ovom periodu već jedna pčela odgaja 3,9 larvi, zbog toga što u ovom drugom periodu proljetno-ljetna pčela koja ima veći kvalitet, a to je mladost, i zbog ovog kvaliteta proljetnih pčela imamo intenzivni razvoj društva na odnosu prvog proljetnog ranog razvoja. Ova masa pčela može da njeguje i hrani leglo od najmlađe i najkvalitetnije matice. I zato ulazimo u treći još intenzivniji razvoj pčelinjeg društva, a to je negdje od 15 do 20 dana pred glavnu pašu. To je optimalno vrijeme formiranja produktivnih društava i ujedno borba sa varovom prije glavne paše ili na samom početku u prvoj dekadi glavne paše.